Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere rero ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Reka rero twongere tubahe ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa no kuri Deep News TV. Tuje rero kubagezaho inkuru irimo iragenda igarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye bigikorera hano mu Rwanda. Aba byose birimo biragenda bigaruka kuri iyi nkuru yaciye igikuba aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwafashe abatekamutwe batuburiraga aba agent ba mobile money, bano babikuza cyangwa bano babitsa kuri telefone. Ese byagenze gute kugira ngo nyine bano bacakirwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB? Dukurikire kugira ngo nyine ugende usobanukirwa akantu ku kandi ku cyaba cyatumye RIB ifata bano bateka mutwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rurasaba aba agent ba mobile money kuba maso bakagira amakenga ku bantu babasaba kubabikuriza amafaranga bakoresheje nimero zabo za telefone. RIB yagaragaje ko hari ubutekamutwe bwadutse aho baboherezaho amafaranga, nyuma abayohereje bakabarega mu bugenzacyaha ko bibwe telefone zabo ndetse ko uwayibye anabikuje amafaranga yose yarariho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi rwatangaje ko mu iperereza ryakozwe kuri ubu butekamutwe bwafashe abitwa umugore n'umugabo n'undi mugabo bakurikiranweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano no kuriga umuntu mu bugenzacyaha kandi umubeshyera. Umwe mu bafashwe unategura uwo mugambi yohereza undi ku mwagent wa MTN. Uwo iyo abonye umu agent amubwira ko nta nimero iba muri momo afite kandi hari umuntu ushaka kumwohereza amafaranga akamusaba ko bayanyuza kuri nimero ye ya telefone. RIB kandi yakomeje isobanura ko iyo umu agent amaze kwakira amafaranga arayabikuza akayaha uwo wamusabye ubufasha. Icyo gihe uwo wayamwohereje yihutira guhamagara kuri MTN ngo kujya kuri sitasiyo ya RIB gutanga ikirego avuga ko yibwe telefone ndetse n'amafaranga ariho bamaze kuyabikuza. Amafaranga ahita ahagarikwa muri MTN nyuma akaza kuyasubizwa umutekamutwe kandi na yandi yabikujwe yayahawe kuko aba yatanze ikirego ko yibwe telefone ndetse n'amafaranga akabikuzwa. Icyo gihe abateje igihombo wa mu agent wamubikurije, bisobanuye ko abatekamutwe bayabona inshuro zigera kuri ebyiri. Ubundi buryo bakoresha, umutekamutwe nawe ubwe ajya ku mu agent akamusaba kumubikuriza, igikorwa cyo kubikuza gigakorwa neza nk'uko bisanzwe, hanyuma umutekamutwe agaca inyuma agahamagara kuri MTN ko yibwe telefone ko bahagarika momo ye. MTN yihutira kuba ihagaritse ayo mafaranga ikamusaba kubanza gutanga ikirego agakorwa iperereza kugira ngo azayasubizwe. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yasabye aba agent kujya bashishoza bakabanza gukurikiraza amabwiriza yo kuzuza imyirondoro y'umuntu uje gusaba serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza kuko abafashwe iperereza ryagaragara ko aribo yaje kubikuriza. Ati iyo umu agent wa MTN atanditse imyirondoro y'umuntu yahaye serivisi yo kubitsa cyangwa kubikuza, bishobora kumubera imbogamizi zo kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko nyir'ubwite ari we wiyiziye kubikuza ndetse akaza yitwaje telefone ye. Kubw'iyo mpamvu RIB iragira inama aba agent kujya bandika imyirondoro yabo baha serivisi kugira ngo ku butekamutwe bucike. Iperereza ryagaragaje ko abaregwa bafashwe bamaze gukora ibi byaha inshuro zirenga imwe, aho bari bamaze kubikuza arenga miliyoni muri ubu buryo bw'ubutekamutwe. Ubugenzacyaha bwasesenguye ibirego byagiye bitangwa kuri sitasiyo zitandukanye za RIB biza kugaragaza ko ubu buryo icyaha gikorwamo ari bumwe n'utanga ikirego ari umuntu umwe. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri kandi yasobanuye ko uwo wafashwe yakoreshaga nimero za telefone ndetse n'iz'umugore we, yarangiza akabwira uwo
uwo wundi w'umugabo kujya kubikuza ku mu agenti uri kure y'aho atuye kugira ngo batazagira aho bahurira akaba yamumenya cyangwa yamwibuka. Iyo yamaraga kuyamuha barayagabanaga, undi nawe kandi mu bo yoherezaga harimo n'umugore we kuko nawe hari aho yatanze ikirego avuga ko yibwe telefone nk'uko umugabo we yabikoraga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruraburira abishyura mu butekamutwe nk'ubu kubihagarika ahubwo bagashakisha imibereho mu buryo bukurikije amategeko kuko itazacogora kubafata kugira ngo bahanwe. Yongeyeho ko amayeri yose bakoresha cyangwa uburyo bwose bakoresha bakeka ko batazamenyekana ari ukwibeshya, ahubwo bakwiye gushaka imibereho mu buryo bwubahiriza amategeko. Uwo mugore n'umugabo we bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gacurabwenge mu gihe uwo wundi ari gukurikiranwa ari hanze. Dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ibyaha bano bombi bakurikiranweho icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi ni icyaha cyo kurega umuntu mubeshyira gihanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Naho icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire amakuru yacu yaragezweho tuyasoreze ahangaha. Murumva ko iyo nkuru ireba buri munyarwanda wese, murumva ko ari inkuru kandi irimo n'inyigisho, ariko cyane cyane bano bantu baba agent, bano bantu babikuza amafaranga cyangwa bano bantu bayabitsa ari bo nyine bitwa aba agent. Reka rero natwe dusoreze hano cyo tubasabye murebe munsi y'amakuru, murabona ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine mujye mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi.